Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ka jingra plakat hapreng pung umyam persha ke jingthmutei Hotel 5 Star ka Green Tech Foundation kamkut kalapoi hakmat kerdop jengka secretariat ban penbor ya ke sarkar bagade ban sange shisendon ka Green Tech Foundation hanen ka pratrik hapreng kiling kenda hapung umyang banra plakat bat bakilapoi ha ke jaka ba ka sarkar kathmu bante ya ka 5 star halum pongdeng Menha ka khandai trik uyayong kilawan kiu shanong ba shilong ringkat bagi jing thok persha ki plakat ban pin ko ngu ya ka sarkar bagadei ban sange shi sendon ya ka project Hotel 5 Star hakmat ka kardop secretariat ki Green Tech Foundation ha ka jingyalam uchaman ka Green Tech Foundation Meghalaya of India uba H ban siudor nonglang ulapan pau ya ka jing persha ya ka jing thmu ban te ya ki jing te ki ban pindu mariang bar ka jing don kisim ki do Kaseng kala pelong ru ya ke jing ki ka bajai jai hakmat secretariat ban penram ya katna tourism halor ketika jingtmu kan ya ke jing ki kalong ban pinsngau sha ka sarkar bat pat ba e jing sngo khya halor ke jingta kabala ban mi ya ka mariang bat ka saudong saukun jong ka umyam ling uba nonglang ula penram ya kam tre kam katna tourism ka bathmu ban pentre ya kum kini ki project claim jing ya kran bat jing ya mer jingmut bat ki pat ba shinong bar ki ken hun ba pet ya ka mariang Loong hapdeng uslam kila yang yaki syak thangan hakmat kerdop sekretarian wat lagi pulit ki penbor ban yakran ban penwen ya ka sekretariat bagathut ya ka jingtrei ayat ke yang jugi pat ba mrei ki ki riu it mariang ki pen e bat ki pulit kila persang ban thap ha ka bos pen ban ki nong elam ki pen phai nia la da ki kit shathanat ne patong kin syak thangan bel la raja ka sarkar kan kit khli ya thu uba nonglang Paseng kelak dauru bakandang penjur ye kejing ki lada omla ban ngap iki jing dawa jongki da ka babanjur halor kejing don kam bandon kejing ye sim benta pat ba kejing ya dai kamariang bat kejing long shai hakirai shnong Triat na lumpong deng panik. Ka jing menti ke jing kuman jong ka sorkar jela lingba ka tourism department kadai kane ka jubab bang yai menta kasi menin nilai adon situ lumpong deng bat kajing ki menin ru ka belayat kumba baro sisni satai bat mentang ilawan hangne ban pen isnan baka jing dawa jong upat ba nomor kane kam desu jong ka green tech san hajar ngut kinong sign ya ka petition man persya kane project upat ba ubalaki keleng saudang niwan hangne omman wan ya lumpat ba man create ikata kalon oda man penmi ya ka jing ya ki kena school ya ki nong tray ya ki pat ba ki be ki jongi ki bakamai ki bakaji Ringiwan tangkawai kasur bamenta kasni ngin sedang ya ke indefinite hunger strike kajing syak tangan kabaklan bu por nakaliang junga unong yalam bat kajing syak tangan kajung amarway kadai na benta kini pajba ibla kersan ya kaneka jingyaki na benta kini san hajar ngut ibla persya ya kaneka project na benta ki members jung green tech na benta ki volunteers bat na baro ibla kersan tangkawai ni supwa bantha ka kubor sa kipaj ba nong sasnong ba kani ka jingaki jongi kalong ka bakhot ka basida ka bom arsap namar ngitip lada ulumpong dang dawlan ng lumpong dang huntay unlaid no sa kinong way sisngi nga try onumdan way ru nong sasnong ba ong ngin benot pungnyam ka jongi kadiban ngaylong ka jongi hi nakalang jong Green Tech Foundation ngila duway oblay unong kat batngi oblay ba ngi duway pagingit pangikerman skamro upad ba unong i yang i akum kene kelemat ngilang kibas kam ba dalang sakum na kumnuro kumangalakran ye kini ki he kulit bahda ofsa mene kiba persang yang i ban wara da kabos ang ni bagimut ban thap ngong lada pitap yang i menta kapatok kan sedang kajing sak tangan kan mau ya kata balda jay state government kedeban siam ya kajing ketle nginum ki kamdai bangin yang ni sekitar kenta kat bangin patyo ya kejubab kataru ka jingtho manakaling ka tourism department ka state government kan wen ya kane ka kontrak ka balai sa kini ki nongway sisni ni minum ki na kane ka jaka bahkan ni kalau ada yang ni sai ru nakaling ka sarkar hot hot dan benong katakan ka ba pensno si bat ka ba pensno thang e engi kalong ba ka government ka penmi iya kawai ka statement ka balang official ba ngimis inform ngimis lead yu paj ba bakamdon kata kajing tray ha lumpong dang kimsem la ay lumpong dang kamdon kama kino ki
permanent construction po lumpong dang kabas nusi kalong ipi ngan itu ipi ko kipad ba kamday su tang ka RTI kabangi ngilap bayu lumpong dang kilada banlilam kibing ang tay kilada ban pengkalam menin ipoy ki video ro kidan bagi ki mudbaj banwara ki heavy machineries ki mudbaj ban penglong kajingti khandau ki mudbaj ban pengkalam yo tay lumpong dang bantai ngabu kana kajing kali te bahai pintai ya kita ki 5-star hotel hajrong soin nene hajrong ding nomor ki ong kimdai ki permanent construction pagba kinong sunong ki biyet ngilak kadang bat kalapoy rendang bagin sa lilam ya kamay mariang jongi kumne kapatang jongi kun samwa minum yu bakandan ke jingkarman ni pangnut siya ka sarkar kadai jongno ka sarkar kadai ka jongno ka sarkar kadai jong pagba to kenno ya katamo ko kinong sunong ka MCECL kadai jong pagba kat ni kita taxpayers ladam day mangi kini yo tulap nai ka tourism kadai jong pagba kanai ka sekretariat kadai ka pisa jong pagba kinno mo aban kam ba katay kalumpong dang hatay kadai jong kata ka sekretariat nanay jong municipal simat wat pendi kata ka kertang ai kam ai jam wat pendi kata ka kertang development da ka ba penprai lumpong dang like na ka badai ka hydro power plant ka bahe ka jongi menta kimut ban pelaj ya kita kijabo kinyut hangtai facilitation ka basir kay hangtai ulum pangdang uday migratory birds uday jaka syang pedang jong kisem kido ngindon tam man ya karan sipon na yairo henday tanggaway nganong eti kajing sya tangan kan sedang nedu menta kumbang long eti menay kiwan na kabos ang ban berngam yang iban kit ngong ada pira apa patok kajing sya tangan kan sedang napatok baldadi ban ya bro ka tourism department bat ka state government ka diban sim ya kajing kit kle ngindon kadang begitu abang pada kibreu jungi kan boleh serta ka persyabe kana kan koy keroy ka pano kan roy pit wada kita kibaong ban penpra ban penjot ya ka jaka I boarding ya ulum pongdeng kadai kabaki ya kwa development paro wan hang nei jubab yangi kabakum ka development ayukum kata ka pikwa ka sarkaro bakadi kamde ka development kani ka misplaced development ngan ong ipi ngan itu ipi kawai kata ka jing kali kadai ban syai kipat ba kinwat hak agreement kaba south spa page kinumlab baka state government ning baka tourism department kaya sign contract batu ISL kaya sign contract bat ka Omyam Private Limited kabaday try daw Arun Kumaray bat kini ki he ki bakersyan kumang laong ipi ini nilati benia ya kanay omday bang isule song shit omday bang isule ksebiet ngibu lengkong da kajing duway yo blay bun don bun kersyan yangi bat upad ba unum i yangi kajing yang yungi kalor halong kikot kisla omday bang suyang ban yaki wasan ka pengilayo ng RTI kadang don sipon ba kita kidas kiblang sudah katba hakakko kasla ka bakado pat kadon kajing soy jong ka tourism bat kita ki Omyam Hotels Private Limited hangno kata kami katay do kay sial auto umday ka ay thank so kata kadi kajing kali ka mengkong do hot tender sabapor bagi kami ya ka ay to Song ba kadon ka company ka wasna kanang nabenta kani ka project di hot tender ha kanu kanong rim di kwa ban bu jikli ka tay ka sarkar dapan syai ikot tender tambah nabenta paro begini ya bu ita kipit ki joki hendai kladon lupa ka company ka wasna kerpang mat petrei nabenta kani ka project to kendit penriu no kani ka kamsna pisa jong nur pala da piong ba kani ka development to da perkat iyo ya kata ka development ka batang sikano hendai ka jingdo nong ka jongi kani ka bakrau ka sijunom ka banne sundan haru ikon kseu ki pateng ki jongi tapi lah bunyi ko hamnia ya kata kayo ngan peni ya pi kawai mo kani ka di ban syai ba kiong am ha in the public domain ipon panapay ba kajing ya sign agreement kadai hapadang ka state government ling baka tourism department badu ISL imod ban sim ya ka reputation jong ka ISL kay thangni sa agreement the agreement is signed between the government of Meghalaya and the Omyam Private Limited pagba no sung sunang wad jing tip ya kanay ka Omyam Private Limited kanay ka jongno kinsalap batkat no tuli kini ki company kila sedang saudang yung Omyam omday tangi kanay menta kanay kanay ka kam ka basir kay ba kung kinong sunong anong yati but menta ni haban yang ladang yang menta kinsadi ya ki kerpong yang jongi ro isten gasmi ya kata dengan tip nomor ngingi keran baik tum kikot kisla bat ki RTI ima ban keran palat ya kata handre ki RTI ki ya thu yang ya kata ngan itu ya pi uminista ko mangiong ba umdan jing tip yo lumpong uong ba umay lumpong dan ka CTE ka consent to establish na po
Meglas Pollution Control Board kapani lumpong dang ontai kita ki luxury villa ya kita ki 5-star hotel ya kita ki restoran cafe saka isu nang ya keren kan nginsang baik kanai kadai ka indefinite strike kaba nakaliang jong nang yalam ngan sim nam taki pajba nam taki balasan ya competition kumbasan hajar ngut bat kumangalong kajing sya tangan kan sedang baik lada dai bahangnya lada timra sei iro timla panten kubom yang ini ngidai kita try sinong kita try return mulok ngidai benlong try ngidai ban yang mentah begini nong wai kan ngidai ban tinggi om pengen tinggi nong wai